يا رغاي وخام أخامي ويفوق يا رغا كراجني نفوك نارغان أقلي ثورة أما كيني والبعض أقلي عريان الروش عينا رندرستي ولا شفنا فلنا غلك ونكونين النواب ذم السدر ذي ثمرثنا تسنادي سكرير يبان ذاك سياسة نقول ذي ضريبان أرزني ضربي شوف قال لك هذول اللي كانوا يطيحوا من السماء، هذه فيها عفسه الكترونيك، ها هاي فيها الداخل عفسه الكترونيك، قال لك هذول اللي كانوا يشعلوا. وراني نشوف عفسه كشغل الكترونيك الداخل وعندها لقطت هذيك البارود هذيك البارود، وهذو يطيحوا بزاف فلايص. لقيتوا منهم بزاف هذو؟ لا كنت راسك هكذا كنت تعقب الخطه هذيك بس على العالم انتم لقيتوا بزاف هذو؟ هذا بزاف لقيتوا بزاف. واحد الدار هكذا كيما الدار هذا عنده من اللي ما دير هي اللي فايقتنا. Te filme la fournaise, des flammes de plusieurs mètres de haut poussées par le vent qui dévorent le maquis de la Kabylie jusqu'aux portes des villages. Munis de simples branchages, ces hommes tentent d'arrêter le feu dans une atmosphère irrespirable. Nous avons vu le feu au loin et en 2 minutes c'est arrivé ici. C'est incroyable. Attisée par un épisode de canicule et de sécheresse, une vague d'incendie ravage le nord de l'Algérie depuis 48 heures. Plus de 70 foyers ont été recensés, notamment dans la région de Tizi Ouzou, en majorité d'origine criminelle, selon les autorités. Une situation hors de contrôle pour les secours, les moyens manquent au sol comme dans les airs. Alors pour protéger les habitations, ils s'appuient désormais sur l'aide de la population. Je suis venu de la commune d'à côté pour les aider, mais il y a 11 incendies qui ont pris simultanément dans 11 villages. Des incendies qui ont déjà coûté la vie à au moins 17 civils et 25 militaires en intervention. Le pays espère recevoir de l'aide de ses partenaires européens pour venir à bout de la catastrophe. خامن تشعل أزبر ضربة نسيد روح تمساكير يونور يزري نسيد روح ذلا عجب لا عجوبة ذلا عجب فقلت وكيني
ذاك سادة تقصد الصرغنا نرغى وغي صرغنا نزرارة نرغى عيناني ما تيستوفرا ولا شفنا فلنا غلك ونكوني ما كندير غلط تيمسلم قرنت دي تالين سي الجايين تاخذ غا ثمن يموت الجديد داي وضعي سي هنا كيزيد تمالا فيرس جواد سيكن دا قال لي كتموت عزوز سي ثمايكين وزمان زران مكارسني كخطر ويكين ذما غمقران وشوفار لاني مثلا الا يونفري في السراكيه ومعنا ونزران ما ينام ميغد قلت من نطينو نقار سرسس تواغيد قلطاسي تولي سيتادي هذه نغيون وهذه دوغ الجنازات مقبرت الساعة الناندس ندنفك 100 مليون نكاديني غي مازيغن ما ساعة من نيف وهنتسطى في مرة يمكن 100 نغيي الليو نغويني نغبابا ماشي 100 مليون يكسوا باسكو تايد الحاجة دعم ذي غعمذون ماشي راه كاتاستروف كان يفكا سيد ربي غايدي يفكا ربي نقبلين واذا يدي يفكا ومدان دونك مثلا ونقبيل راه الكل عاونا ينسن يغدف كان يقضي لي فرست الشفا